لترکیه و باکوور کردستان سرلیدانا جبو آنیا بجارده بردوام دکه کو اف پروسه جبو قناغا ناوینیا دبستانه جماف خواندکاران هیا کو زمان کردی و کوانه که بجارده هل بجرن کو هفته 2 ساعتان دکارن بزمان خوب خوینن لسروی پروسه هم بزانه بن حتی نها چابره و دچه کو حفده و مهی روژا داویا تومار کرنه فوزی بولگان کو کوردیناتور گشتی کتیا دلدارن کردی دل کرد جا استانبول میوان مایا کاک فوزی افدا متباش بس باستو میوان روداوی کم باش سپاس هون لستانبول دمینن اف پروسه لجو مال استانبول چاوا بریوه دچه خلق چاوا بری خوددن وانه یا بجارده و بتایبتی کرد چاوا بری خوددن وانه یا کردی بله براستی با درس بجاری 2012 دا کت مفردات دا وزارت پروردی ترکیه اول گوری بری بر آسیمیلاسیون قدقه زمانی کردی او بری جبو ویا گلکی دسپیکی کی گلکی خوشه گلکی مزنه لگوری ملت کرد 25 میلیون 30 میلیون ترکیه دا کرد دجین لگوری ویا tabi bariki biçike li destpêke ke 2012 hatta niha eva dersa bijarî dewam dike lê salê 15-20-25 hezar zarok wiya hildibijêrin sedema wiya jî yanî kêmasiya wiya sedema kêmasiya wê dersa bijarî bijartin agahdarî û hişmendiye milletê me peranî mekteba da dersa kurdî haş pê tinene haş pê haş dersê kurdî tinene Îca ev erkê saziyên weke we ye ku zêdetir xelkê hişyar bike haya wan ji vê yanî vê proseyê bike we çi kiriye bo îsal hete niha çalakiyê wel çend bajaran bûye me 2021 da me kampanya zimanê kurdî dersa bijarî kir me wê demê gele ciya da me belavok bela kir gelek rêxistin kesayetî jî tevbû heva 2-3 sale berdewam dike îsa jî caka hemû sazî gelek sazî kesayet serviya mamosteyên kurdî akademisyena kurdî hinek kesayet serviya dixebitin em dibin ki eva gerîkî daha yî berfireh bibe lê belbî da jî hinekî astengî hinekî pirsgirêk hene ew astengî û pirsgirêk çi ne mamoste Fewzî mesela mekteba da dêjin ki müdüra mekteba dibe vê derê dersa kurdî tune yan jî dibêjin form nadine xwendevana mamoste tune dersa kurdî hilbijêrin hine bê mamoste bibînin dersa dinê hilbijêrin aliyekê da jî ketî bin înisiyatîfa müdüra ewana jî dila wan bixwaze dersa kurdî didine ber zaroka yan jî nadin gelek heye bo îsal jî hete niha we şopandiye we seredana dibistanan kiriye ji bo ku hûn bizanibin ka ev prose çawa birêve diçe tabi em ser mekteba jî tekîliya me heye em dixebitin hinek Kurd jî vê derê hewl didin mamoste mekteba da mamosteya Kurd ne mamosteya Kurdî ewana jî lêne mekteba xwe da sinif pêvekirinê gerek ewan mesela Kurd hemû ser viya rind bisekinin em viya berfireh bikin hem alîkî zîndîbûna zimanê Kurdî mekteba da perwerdeyê ser viya bixebitin aliyê dinê jî hikûmeta Tirkiyeyê ra em dê kevine têkiliyê wan pirsgirêkirina ber rakin mesela eva dersa bijarî tenê mekteba navîn de ye mekteba seretayî de jî bibe lîsê de jî bibe her ayî de berfireh bibe lê gerek em viya vî îmkanê dest me de çi ye em vî îmkanê lin bikarbînin ku ew îmkana dinê jî em rihatî bi dilî em bikarin bixwazin em ser viya jî mücadelexê baş bikin we bi fermî daxwaziyeke bi vî awayî ji wezareta perwerdeyê kiriye weke dil kurd ku hûn daxwaz bikin ev prose ji bo qonaxa seretayî û bo qonaxa ya piştî navendî hebî
مثل ویا ما بیا روی به جبو وی پسکریکی مده خالان و ما راپورک حاضر کرد وی راپوری ما روی گشتی را پاربه کرد ما آلیه اپوسته ما گل جیان را شاند وی داوی دا ما وزارت پروردهی دا ما راندوی که خست امسر بی مسئله باقون اول راندوی گفتن اما بدن اینه که مسایت نیون ام بندوین هی اوا برسل مرا نهاتیه تام برسل نهاتیه تگوت یک جا آستانگیان او کو ریوبرین دبستانان فرمان نادن خوندکاران یانجی مالباتین وان شاگرتان بو ایسال جی اف پرزگریک هبویه اگر هبه لکی جان باجاری هری زیده درکتیه هی اول نه تام نه دیاره لی هنکی ها کردان کردی ملت میجن حل نکاره حل بده ترس خوف سره sanki yani zarı derse kurdi diye bir de elbijartını ya ve deri o kriminalize bu be tırs خوب esacıya gerek ava mesele yani seferberlik az zamanı kurda Türkiye ra şartta hem cihane da ava şartta hem de Türkiye'de ava şartta لگوری وان پسکریکانه مدا برچه وقت 3 سال ام کامپانیا دکن حق ریخستنی و کسایتی را ام دبینگی گریکی کنگره زمان کردی بیل دارخستنی وکه ام کرد وک ملتی ام سرویا بسکنن ترکیه دا مثلا کردی دا گریک زمان بوه مسئله کی سرکه یا بوه مسئله کی پیشین از نشاش مامۆستا فەوزی تا بەحسا کۆنگرەیە زمانی کوردی کرد هون ژینها ئامادەکاری و حەزریە خۆش بۆ کۆنگرەیە کە بڤی ئاوایی دکن لە تورکیە هون گەهشتنە کوی دەرێت vê mijarê de zaten destpêka dil Kurdî berî navê me hez kurdû 4 sale em hatine damezrandin zaten destpêka vê hereketa zimanê Kurdî yekitiya dildarê zimanê Kurdî seferberiye armanca me seferberiya zimanê Kurdî ye kongreya zimanê Kurdî ye ser ziman xebate me berê vaviya diya kipş kirû diyar kirû me qerar xwe û armanca me ev e lê em bu golê hêza xwe quweta xwe xebata xwe hêdî em divê em ê berî kongre zimanê Kurdî herin vê zimanê Kurdî ekî kongreya zimanê Kurdî gerê em li dar bixin اینجا تنگی هونه به کنگره دار بخن و چه آمده کاریش بۆیە کریە بله ام وک آلیه تکیلیه دیپلوماسیه کسایاتا را تکیلیه ما دست بکریه لی مهی رای کشتی را مویای اشکرن تام اشکرن اکریه نها اما پیشه وی کنگره 5-6-7 باجارا مزن دا وکا وان حرمی سرحد ایدردوبه دیاربکر آمد استانبول İzmir Bingöl ام 5-6-7-8 باجارا دا اما komxebata zimanê Kurdî bikin van komxebatana da em tekiliya xwe kesayat û rêxistinê Kurda ra dayînin vê kongreyî jî wek milletî ne tenê yekîtiya dildarê zimanê Kurdî ne tenê dil Kurd wek milletî em tewayî viya bikin çünkü kongreya ziman diber rêxistinekî de bû ve ev encam nagire ev rast nabe وکه ملتی ام بکن ویشنخانه کمله زمان هنه خباتکارن اکادمیسیان ام سروان توایی ام بکن یعنی اوا خودان مال به داری گری که ملتی ریخستنا کرده توایی بیا بکن هری داویل گوری آماران سالا پار 35,000 زاروک درسا کردی هلبجارتبون بنرین اوای ای سالوی هجمار هر وصابه کمتر به زیادتر به بقاسی هند شوپینن هن لقاده و میدانین belki ez bawer dikim daha zêde be 2021 da me dest kampanya ziman Kurdî kirû beriya 18,000 ew sala pêşîn paşê 25,000 30,000 35,000 berêkê wa zêde bû em bawer dikin ki îsa jî jaka par 35 û îsa jaka hinekî zêde be lê ewa me got astengî hinekî piskirêk hene ewa piskirêkana rabe ya daha zêde bê hilbijartin
نها ام داخوازی هم اوه هنه که ریخستن کسایت کردا جیویا دینه زمان نها درس کردی بن ترکی یاشایان دیلر بن ویدا تداینی هفت هشت نه زمان هنه کرمانجی زازاکی زاربا کرمانجی زازاکی چرکزی لازی زمان گرجی هفت هشت زمان هنه اوانا جی ناف درس بجاری دانن ام دیجیم وان درس بجاری کاتگوری کی جدا و بیداینی مثلا بری زاروک دچونه مکتب دوگوتن درس اولی درس زمان این کی جانه هل بجیرن تکتن ناکو کیه وی سال داوی وزارت پروردهی درس اولی کره ستاتو کی جدا یعنی کاتگوری کی جدا نا ویدا درس قرآن هیا درس سیر درس دینی گل هنه زاروک مجبور درس اولی یکی هل بجیره نو مجبی داخوازی آخه پرورد حکومتی دکن داخوازی آخه وزارت پروردهی دکن مبیا آنی زمان هم دبیجین که اول یاشایان دیلر دبیجین اول برا کاتگوری کی دوه زاروک چون مکتبی وان یاشایان دیلر دا یعنی یکی هل بجیره کرمانجی زازاکی چرکزی هل بجیره اول جوه که دوه مجبوری مثلا بشنگی کردی که استانبولی ادرنه ایزمیر رویدنه چون مکتبی بی درس هل بجارتنه دا وان درسانه یکی هل بجیره یه کسی به زمان اخه هل بجیره باش گلکی سپاس باشه پیامت گهشت گلکی سپاس بوده مامۆستا فەوزی بولگان کوردیناتۆری گشتی یەکتیا دلدارên کوردی دل کوردێژ ئەستانبولê تو mêvanê me bûyî ئەژی gelek spas dikim rûdawêra bo zimanê Kurdî bo hestiyariya zimanê Kurdî û ser pir dixewitin in dengê me gelekî spas tu gelekî bixêr hatî mala te ava spas